bering. 700 ga ham bo'lib. 700 ming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Жылқы сүйүүчүлөр, бүгүн 4-сентябрь 2022-жыл. Нокаттагы бүгүнкү болуп жаткан жылкы базардагы бааларды сиздер менен биргеликте билип берүүнү баштайын. Сиздер каналды жаңыдан көрүп жаткан болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып койгонду унутпаңыздар. Есін айтымын арағанда мында алдыбызда бір қонан тұрады. 2 жаш деді, а? 2 жаш. 2 жаш. Айтылыш басы қанша екен? 265 мыңға бауылатқан ұшыл мәсін? Арақа 265 берді. Мынау 250 берді, ба? 250 берді. 250 мың. Тишин ашпайды ұқшайды, а? $250 мың бау берді базар. Бойы қанша шығады, ұшылда тұрушы? 70-тен нары шығады, а? Мынандағы бір өспірім сынды өнерше тұрады мыналыш. Жашы қандай екен мұн? 3. Бішті. Басы қанша? Басы. 450 мың? 450 мың дейді достар мұнан басын. Номер айтып қойлы о? Номерді. Телефон номер қалтырайлы о? Айтыңыз. 72 менен 90 91 92. Ушул номерге чыгып байланышып көрсөңүздөр болот экен. Бою канча чыгат? 1.60 түз чыгат, а? Olan o'rniga ola olib ketamanmi deyman. Maga 265 berdi da. To'g'riga. Yo'q, bir joyda turadi. Sizlarga qarashdi. Sizlarga qarashdi. O'zimiz aytganmiz. Qayerdan aka? O'shdan Qashqar qishloq. Bo'ldi. Vallahi chiqib bo'lmaymiz. Telefon nomeri qiziqqanlar uchun ne qilaylik, to'xtam? Qo'ying. Nomeri so'raganlar uchun ne qilaylik? O'zim ikkita yana bitta to'y bor undan. Al satılıp ketedi. Satılıp ketedi? Qoldirib qo'yaylik. Qancha bilan aytilish basi? Qarang. 700 ming deyapti. 700 ming? 700. 9 ming dollarni kerak. Noch. To'g'ri. 600 ming berdim. 600 ming. 600 ming. Bu 700 ming. To'g'rining yashi qanday ekan? Avsayt deyapti. Men esin telefon nomerin өзүмө калтырамын. Эгер кызыгып жагып калган болсо байланышка чыгасыздар. Мен сүйлөштүрүп коем буюрса. Муса? Басы кызыл таа. Канча берди? 350 берди. Laka tanasi ekan. Ekbeshga bo'lsa. Laka tanasi. Men boshqa joqdan bo'laman. 55 ga bo'laman. Aka muchile men taqadim. Tartan nani? Ha. Yo'q. Baraka. Hozir. Beri yaxshi oldu. Bering shu bo'lib ketadi. Kullardan bor. Aka.
355 mi geçti? Bardık ku. Aka ko'rib qo'ying. Tilimdan kasab turibman. Kutumdan kasab turam. Dibo'ng ajo bir. Ama pazar ne oldu siz mi oldunuz bugünçe? Ama erten daha YouTube'ga çıktınız siz o zaman trend olun trend. Miniken de bu canı var. Ukam. Ya parodası qanday bunun? Ana shu palvondan. Endi palvon. Polsha. Polsha bilan Argın değil ha? Polsha bilen Adlovski. Ya mayli. Horunu qancha bermediniz? Sorunu 300 qancha ham qilishdi? 300 tegereginde. Aytılış bahası qancha ham bunun? 600 milyon. Salvarib chaqirib Qaranın bahası qancha? 760 mingga bermadim. Kuchlilar ham chiqdi. 360 mingga chiqdi. Men telefon nomerini qoldirganman. Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikistondan bo'lsa, realnikidan bo'lsa baylanishingizlar men suylashtirам. Biroq bunday bir ko'pchilik nomerini aytmaydi ekan. O Jalil palvon. Çeksen kança çıktı? 20. 620 mi? 620 o değil. Yerin geldi. Güzelliğin fanaşka dini. Kançatında karşıda çok. Qanchaga chiqdi? 160 300 ming bo'ladi ekan shunda. 160 kaç? Yer. Zayla et koy. 500 ming bo'ladi, 160 mingga yer bergan bo'ladi. Market Oshdi endi bunlar. Bunlar 10 ming oshdi. Bering shuni ochaga. 70 mingga osh. Ulan endi sözünü tashlagan. Halkam 70 ming bo'lib qoldi. 5 ming dollar. 5 ming dollar Haram. Yaqında atib ayt. 700 ga 700 ga sotib qo'ysin qiyomat. Mana bozor. 600. Dag'i tush. Dag'i tush. Sizdan nega 500 milyon. Tamam. Mana qara. Millionda 500 ga sotqichasi. To'qotarini Bo'la turgan aytdi, to'g'ri aytdi. Ha, to'g'ri aytdi. Onu endi 700 ga jetem deb o'tirib qo'y. To'g'ri. To'qotarini aytqara. Bir basaoz bo'ladi. Suray turgan bo'lib aytdi. Suray turgan. Ola 700 ga so'qayapti. Bekarlar 500 deganingizda ham 500 kam bo'ldi. Yo, sata turgan qilib aytavermagansiz. Shu bizning odatda katta aytib olib turib keyingi beri berganda bu yoqdagi odam ham men. Ha? 5-10 ming o'tirib olasiz buni.
Olsa oldu bu. Buraya qaysi qarasi bo'ldi? 380. 380. Sat öy. Sat ana bana sata öğresin bak. Parandı. Para çubuğu sat. Tamam. Baba saksan. Gidin törüyü de 10 bin pay verin. Var. Törüyü de. Atımla kaya kapasın. Kızı da sat. Satasın mı? 390 bin. Ver şimdi. Ne vazar ne vazar. Savaşan var. 390 bin var var. Beni kara. 400 bin attım. 10 bin koy ver bak. Aşağıda 5 yıl koy versene. 10 bin koy ver yaxşı olur. Var var eder üçün. Kur'an'a satılır şimdi tabii. Bana verendi yaxshidir. Qancha? 390 mingga chiqdi do'stlar menga. 5 bin koy ver şu yaxşı olur. Kur'an var var eder. Qo'y ber, hey, yaxshi bo'ladi. Şirin bola şirin. Var var eder. Yaxşı olur. 5 bin koy ver. To'y sotdingiz aka? Bu ne qontar o'zi. Bu yana bunday tayyor bo'lganda buni uyga o'tamiz. Var aka. Tarmoqdan zakasi promo efirda ko'rsatdim. Ko'ringizni bering endi. Ona qara. 5 qo'y berdi o. 570 bin. Var 400 bin so'm bo'ladi. Var. Sonra haberes kerak da bu yerda. Hadi qo'shib. O'sha yaxshi bo'ladi. Bering ya. Bering endi. Var aka. Kursansın o derim var aka. Do'st, 300 yoylar. Bunu qo'shib berarga men bu aytay. Kursana berish kerak hozir. Olsa ekon cuma boşalttım 670 bin. Nere? Neraka? 4 pul aldı. Bitirgan. Var aka. Verendi, hey. Qanchalik bo'ladi? 400 ming bilan. Pazarda 400 bin bulur. Ali bunu darısı. Tamam. Peşene vazar. Var aka. Oşun turgan joyga olmay qoltirgan. O'zi ham tur bo'libdi. To'g'ri. Tamamlab qoldi. 400 bin. Tamamlab. Hey, Ver. var aka. Oturadi, hey. Qayerdan keldingiz aka? Boshda Qashqardan. Boshdan keldingizmi? Ey, aka, buni olib o'qat. Yaxshi. O'ta son bor bo'ldi. Bering. Qirg'iziston bo'yicha Göresizmi? Bo'lsin, bor devem. Bu qasa ham o'qila. 400 ming qara. 400 ga chiqdi. Yemez. Benimki de 200 beseniz ver böyle verelim. Var aka. Hoş tövbe ekan. Cuvashilar. Tersangiz baksangiz bir jo'lla aytmam. 300 milyon sotadi. Verdim bilmem he. Hech bir kam qolaman. Voy, 400 milyon qo'shalmaymi? 400 milyon. Sen gel dedi. Turmu? 400 milyon. To'ppa 400 milyon. Ulan bu darbız da bu. Hali oho. Bir moynu kurganda işlese gel canım. Yan pazar ya. Orada. Ha, o bir kardeşim yemek gelirken bir tuğanı var. Kayak geldi. Senin komşun iken İsrail degen anam
Şu senin yüzün kılıp o bu dep ortaga salıp 400 ming. Berbe turat Erkinge çalayınçı dedim bana. Hadi çıkamadı. 400 ming toxtadım. Yarım saat oldu. Hadi çıkam. Şuga bir Erkin'in 18 yüzün. Buna. Selamünaleyküm Erkin Eke, nasılsınız? Ben İsrail ben tanıdınız mı? Ha İsrail Tacikistan'ga Tacik. Kursan daydım. Oldu. Endi Berin o şuna dedi ha. Berin Endi hoşlanadigan chol dedi. Erkin hem ne şut kapalı ha özün yaxşı bilesin ya. Berin. Sen hem ne şut kapsın da. Erkengende chiqarib olasiz. Ver. Ver. Sopay turgan bo'ldim. Küloç sen sözünü koyun da. Küloç. Bozor ko'rgan Şunca biz dinlemek lazım. Ha? Ha? Bir jarılın hem yok shuncha bo'lib qoldik ha. Kursansın da Erkin'e kandan Bozordan. Baraka. Bor baraka desin. Berin yeme. Tozaram ketdi qizim. Neresi? Oy o'tirish. Ha? Bo'lsin. Qancha ekan? Bo'lsa aytmaganmiz dedi. Keyin samsa jeyizmi? Ha? Buni o'tirishdi. Buni bosib qo'yaverish. Bosilaveradi uni. Olishda addi ko'targan olib kelsin. Eshitdik. Bor. Bersangiz oldiq talada. Ber shuni. Bering. Kishini meni. Bering. Ko'ringizmi? Soatdan turib bering shu kishiga. Erkin sözünü ama avadınız lan. Bering aka. Shuni bor demada yaxshi yo'lda ham sotadi. Kel. Juğ'a shart baza qilib ketasiz. Bu jashi qanday ekan-la? Aytdim buni qaraganda. Bunami ekan? Ақшасы қанша деді aka? Достар, анда біз минге аттарды, улағы тамай аттарды тартыны баштайлы. Алызда тұрған мұна ушул ақбоз аттан баштайын анда. Бисмилла деп тұрып. Бұның жашы қаншасы? 2 асы екен да? 2 асы, 5 жашар. Бойы қанша шығады aka? 65 шығалы, 1.65 мінеке достар. Көкірегін пұты қолын жақындан көрсетейін. Пұты қолы таптаза, ешбір жерінде уасы жоқ. Денсаулығы жақсы ма? Денсаулығы жақсы, а? Бағасын қанша дейсен ме? Жақын қылып айтыңызшы бір. Ел сұрай тұрған қылып. 6 мың доллар екен да? 500 мың сом мінеке. 6 мың доллар. Мен қызыққандар үшін иесінің телефон номерін қалтырайын. Сіздер ақбоз атқа байланысып балашып көріңіздер. Улағы қандай aka, улағы? Улағы тамайбы? Жақшыбы кіріп шығышы? Номерді айтыңанда қызыққандар үшін. 0778 12 96 76. Ушул номері байланышқа шығып балашып көріңіздер. Құты қолын көріңіздер. Мынада темір көк. Өспірім. Ассаламалейкум aka. İşleriniz жақсы ма? Бұл өспірім оқшайды aka, же? Бішті ба? Бішті. Біштінің мұна өзі дағы айландырып көрсетіп қойды. Бағасы қанша aka? 400 мың. 400 мың, 5 мың долларын тегерегенде. Номер айтайлы қызыққандар үшін? 0777, а? 2. 0772.
51-51-85 номеріне байланышқа шығасыздар дағын. Бағалашып көрерсіздер. Миңге ұқсайды меніңше, жүгенін салыптыр. Мұнанда бір торы қашқа десек та бұл өрсе керек. Жашы қандай әке бұн? Алға, жашы қанша ақсы? Bir asi. Bir asi. Көрек. Bu тұғол. Тұғol таза. Бойы қанша шығады екен? Бойы 1.60. 60 а? 60 шығып қалады. Ат біраз отарыңырақ а, біреуға? Денсаулығы жақсы ма? Жақсы. Бағасы қанша ем? 180 мың. $2100 тегерегінде. Несін номерін айтайын, қызыққандар бағалашып көресіздер. Номерді айтыңыз екен қызыққандар үшін? 79 менен 92 0013 номеріне шығып атты көріңіздер. Улақа қандай, салдыңыздар ба? Салынған ба? Келіп шығыш жақшы ба? Жақшы. Айғырлығы бар. Соғдаңызға берек андаға. Бір екі ат тұрады, екі өтең. Мынау 95 деген. Табыр одан берілі. Бұл өспірім оқшайды, а? Жашы қандай бұн? Екі ұнан. Ұнан екен да. Бағасы қанша ең бұн? 150 мың. Екі чоғы ба? Сен өзің әделі ме? Қызыққандар үшін номерді айтаңда бүкем. 0999 27 87 37. Ұшыл номерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Мында өспірім тұрады. Мені үйретіп қойып бір жоғыш ұқсайды, а? Жоғыш екен. Не парадасы? Данчак. Данчак. Ана мұнанда да бір бұрыл десек та бұл өреді. Бұрылға кірсе керек, а, Свет, а? Бұрылға кірсе керек дейін. Жашы қандай бұн? Жасы жаңасы. Бойы қанша шығады? 1.73 шығады. Шаңып кетті ғой. Бағасы қанша ең бұн? 250 леді отасын. 250 мен. Номерді айтамда қызыққандар үшін. Номер азырқы номерге байланысты. Азырқы екеуі чоқ, а? Ошо жоғарыда айттым. Екеуі чоқ болса керек деп. Екеуі чоқ екен мында. Мынау жерде қашқанды көрелі. Ассаламалейкум. Шер жақсы екен? Бұл өспірім оқшайды, а? Бұнан. Бойы қанша шығады тұршылы? Барып қалады, а? 65-тің тегерегінде шығады. Машалла. Пұты қолын көреді. Тақаларды қағылыптыр. Ат тевеленді алдың түтін, оң түтін, а? Өз тевелеген бі? Тақаға тұрыш жақшы екен? Қанша дейсің ереме? Айтылыш бағасы. 400 мың, 5 мың, $5000 тегерегі. Көкірегін көрелі. Өспірімнің бағасы 400 мың екен. Номер айтайлы қызыққандар үшін? Номерді айтайлы 0220 354 618. Şu номері байланыстасыздар. Қайерде ат? Қайерде тұрады? Отсадырда ау, Қарасуда. Аттың бағасы қанша өкем? 150 мың. Жашы қандай бұның? 6 жаш, 3 асы. 150 мың кем бар екен. Мен ұшыл аттың есін телефонымен қалтырайын. Номер айтайлы өкем? Телефон айтылбай ба? Сатылып кете ба? Сода сол ота ба? Қанша деді бұл бұрылды? Бұл қанша бұл? Бағасы қанша? Келішім ба о? Жашы қандай бұн? 5, жаңасы, 2 асы. $400 мың кем var. Жашы қандай бұның? Жаңасы. 400 мың кем var дейді. Номерді не қылауыз, айтауыз ба? 0550 16
40. 18. Şu nomeri çıkıp kessler dağın. 400 mingdek attı. 390 mingge bağlaş besengizler bolat dostlar meke. Bulak var mı? Жаңы мingge. 400 ming kem var. Atты айдайлы бери. Айдачы бери. Ушунда карма бери. Жашы кандай экен мунун? 7 жаш. Жаныбардын улагы иши бар экен анда. Иши дагы бар. Иши жокпу, а? Бой канча чыгат? 55 тегере чыгат, а? Баасы канча эми? 200 кем бар. Номерди айтып кем кызыккандар үчүн. 507. 728. 820. 802. Байланышып көрөсүздөр. 200 миң кем бар дедик, а? Мынакей. Баасы канча бунун? 200 миң кем бар, жаңасы. Алыза турган ушу тор аттындагы баасын билели. Жашы канчасы эми бул? 5 жасы. Атогырга ушуну туруп турасызбы же сал жекерак? Бой кандай бул? Бой канча чыгат? Бой 1.60-тан жогору. 1.60-тан жогору чыгат, а? Путу таза кыргызылык. Путу кол таза. Таза ден соолугу жетиши. Баасы канча эми? Бар. Булагы үйрү, булагы тамай, а? Баасы канча эми? 250 миң. Кеми болот да сөздөр да, айтылган баадам. Номер айтайлы онда? 708 0708 менен 31 17 77. 17 77. Байланышып. Ушуга чыгып баалашып көрө бересиздер. Бастыр го. Бирок жылоолорун көрөлү чыган, Кеш. Машалла. Жеңил ат экен. Көкөрөктөр да мынакей. Путу кол таза. Путу кол. Бул Карабайырдын ушул билеги, а? Путу жон болот, а? Билеги жон болот. Билеги жоонап, отпойсунда топтор. Ya тая экен жаш, а? Wi-Fi. Тая экен, а? Жашы кандай бунун? Жазда 3-кө чыгат, 2-ге чыкты. 2 шаар. Азыр кунан экен да? Жазга бышты. Баасы канча эми бунун? Баасы 130 кем ордо да. 130 миң кем бар. Баасын жакшы айтылды. Пародасычы, өзүндө кыргызылык. Пародасы өзүндө Карабайыр. Карабайыр. Башкан Карабайыр өзүндө бейледим болду. Баасы 130 миң. Номер айтайлы анда. Так кагылыптыр, 4-төн тең. 0706 0706 44 44 16 16 64. 64. Ушул номерге чыгып баалашып көрсөңүздөр болот. 1000 экен. Жоош экен, а? Жоош экен. 130 миң кем бар. 2 шаар тай. Канчага келди базар, сода болду? Базар 2 кем 90 кылды. 2000 өтүп берди. 88 миң. Жакшы баа бериптир. Содаңа бер экен да. Кандай ат? Жашы канча бунун? Тартпа деп бир катта фильм эмес. Ушунун баасы кызуу да. Караны, торлу. Кара. Мына окпоз канча дейт? 300 доллар. 300. Жашы кандай экен? Канчасы? 8 бе? Улак тамайбы, а? Мин депсиз да? Баасы канча дедиңер? 300. Adı dördü yok, ciğer satıyor.
Олза тұрған өспірім да көрсетті, темір көк. Жашы қандай бұн? 1 жаш. 1 жаш ба? 1 жаш. Ablas qanchaga qordinglar? 400. Bası қанша? 150. 150 mi? Bozor ko'rsatganlar. Kim var 30 kilo? Arada qanday bu? Nomer aytqanda qiziqdim. 500. Nomerini aytsin. 222. 07 01 94. Şu nomere байланыша чыгып балаш болсоңуздар болот экен. Негизи балас жаш 1 жаш экен. Ya qanchaga chiqdi? Ya jashi 3 yosh ekan. Bag'asi qanchaga chiqdi? Bag'asi 260. Az bog' oldu, savdo oldu uchun. 170. 170. Yo'q, haqqi. Haq. Asliqdan mı? Nomer aytchi, Absamat, nima? Asad nomerni. Nomer 555 mi? 74 76 71. Az o'xshaydi bu ha. Bugün çıkarışı menen soňuna çıktı. Çıkarış çıksa klas eң bilmezsiniz. Bugünkü Noqattagı бе кулун Байтал базарды тартууну баштайлы. Мына инимде бир 4 баш жылкы турат да. Арка жагынан мындай көрсөтө. Төө бир келишкен бейлер экен. Ukam beylerdi kança değilsin? 90 70. Buna kulunduğu kança? Ya kulunduğu özü bu bir yaşarken ha? Özü 40 bin erkekti. Bu kaç? 40 bin. Narkıçı enesi mi narkı? He. Canım var. Doğru. Nomer aytıp koylu. Soraganlar için. 570. 570 'den. 43. 43 32 72. 02. Qayerdiki uka bu? Çeşte. Manda bir kulundu be. Be özü bağıl tağı deyim ha? Yine bola. Kança verdiniz aka? 100 bin. No yenesi. Kançan tuğan eken aka bular? Törttü. Kulunu bir göreliç. Ya kulunu küçtü eken ey. Kulunu küçtü eken ha taksır ha? Kulunu jakşı eken. 100 bin so'm berip atыптыр. Kulundagı erkek eken ha? Erkek eken. Jakşı bu. Aytılış basın kançada da? Aytılış basın. 120 dedi. 120? Jakşı aytыптыр. Aka muna be kança eken? 150 bin. Parodası qanday bunun? Parodası. Ya parodası Baytalova. Rusya. 150 bin. Boy büyük bırakça, soň bey oğlay. Jaşı qanday mı? Gunan mı? 3 işte. 150. Nomer aytıp koylu. 72 menen. 36 37. Ha 37. 72 menen. 37 67 13. Qayerdiki? Kır Noqat ha? Жақсы. Mına ol. Munda bir Baytal turat. Toru Baytal. Baytal qança ekan ukam? Bavul tağı. Qança berdi? 75 mi? 75 mi? Munda kulundu be turat. Ya mına kulundu be qança ekan dostum? Evet. Ha. 100 bin kem var. 100 bin kem var. Kulun erkek eken ha? Ha. Kulun erkek eken. 100 bin so'm kem var eken.
Arıqraqda bir qaz. Qancha deysinglar bu baytallarni? Bor 70'ten sonra. 70'ten ha. Qancha Qunan ba? Qunan baytallar ba? Şunu bavul tav hozir. Ha biraz. Mingimi? Qancha berdi qaysiga? Bu yoqdan qara qancha berdi? 53 de? 53 'ten. 53. Sodan bersin. Shundaymi? Bunda bir to'ri qo'shqa turadi da. Aka bu kimdan ekan? Sizlardan be? Bu bo'zmi je qisir bu? Bo'zmi aka? Jashi qanday buning? Düştü. Oşunda can açmalı ha? Can qarın da. Rossiya o'xshaydi ha. Bo'yi qancha aka bo'yi? Baschi. 250 ming. 250 ming. Men qiziqqanlar uchun esini telefonimni bering qoldirayın. Anan artqı görünüşlerini daha жақсылап көрсөтүп берем. Номерди айтыңыз qiziqqanlar. 56 0015. Ушул номерге байланышып багалашып көрөрсүздөр. Мен арткы көрүнүштөрүнөн айдандыр көрсөтөйүн. Чындыгында бойу дагы 170ге жакын чыгып калат. Ha. Өтө күчтүү бергени. Любой атты дагы бетип ат дегендей жакшы бекен. Жогоруда номерге байланышып багалашып көрсөңүздөр болот. Мен канча багылды сурайынчы азыр. Aka bozor baho berdi. Эми келдиңиздер ба? Qayerdiki? Oşluq emasmi? Noqatlı, ha. Qancha dedi shuni? Жерде qachqan. Qanchaga bu toyni olsa aka? 150. 150 ming. 150 ming.